Šta se nalazi između svetlosti koju vidimo i tame koju ne možemo da vidimo? Ovo pitanje je jednostavno. Ono je osnovno. Gledamo u kosmos i vidimo spektakl svetlosti. Zvezde sjajno gore. Galaksije igraju u veličanstvenim plesovima. Magline svetle bojama stvaranja. Sva ova svetlost putuje preko ogromnih udaljenosti da bi stigla do naših teleskopa i očiju. Priča istoriju univerzuma napisana u fotonima. Ali ova priča, koliko god sjajna, nije potpuna. Ogromna većina kosmosa ostaje skrivena od naše direktne percepcije. Ne sija, ne odbija svetlost. Postoji u tihim, praznim prostorima između svetlećih struktura. Naučnici su pronašli otiske prstiju nevidljivog, gravitaciono sočenje, rotacione krive galaksija, ubrzano širenje. Dali smo imena koja odražavaju naše neznanje. Tamna materija i tamna energija. One dominiraju kosmosom, a ipak nam ostaju skoro potpuno strane. Ovo putovanje vodi nas u prostor između stvari. Pauza. Tamna materija nije tamna kao boja. Tamna jer je providna za svetlost. Ne emituje je, ne apsorbuje, ne odbija. Potpuno je nevidljiva našim uobičajenim metodama, a ipak njeno prisustvo je utisnuto u samu strukturu kosmosa. Nazivamo je tamnom ne zbog boje, već zbog dubine našeg neznanja o njoj. Ona je duh u kosmičkoj mašini, nevidljiv, ali fundamentalan. Prvi trag njenog postojanja potiče iz gravitacije. Prema onome što vidimo, zvezde na rubovima galaksija trebalo bi da se kreću sporije od onih u centru, baš kao što se Pluton kreće sporije od Merkura. Ali ne kreću se. One jure gotovo jednakom brzinom. Jedino objašnjenje, masivan, nevidljiv oreol materije koji pruža dodatnu gravitacionu silu da ih zadrži u orbitama. Taj oreol nazivamo tamnom materijom. U skupovima galaksija nešto ih drži zbijenim uprkos ogromnim brzinama. Najdirektniji dokaz dolazi iz sudara poput onog u skupu Metak. Tu vidimo kako se oblaci obične materije, vrelog gasa, sudaraju i usporavaju, dok je nevidljiva masa, mapirana kroz gravitaciono sočivo, prošla gotovo netaknuta. Tamna materija deluje kao kosmičko sočivo, savijajući svetlost dalekih izvora i otkrivajući raspodelu nevidljive mase. Znamo da postoji i naslučujemo gde je. Ali šta je? Vodeća ideja je nova, još neotkrivena subatomska čestica, verovatno WIMP, slabo interagujuća masivna čestica. Da bismo je uhvatili, postavili smo izuzetno osjetljive detektore duboko pod zemljom, zaštićene od kosmičkih zraka, čekajući redak jedva primetan sudar čestice tamne materije sa atomom u našem detektoru. Za sada lov se nastavlja u tišini, a onda krajem 90-ih posmatranja udaljenih supernova otkrila su još veći šok. Širenje univerzuma ne usporava pod uticajem gravitacije kako se očekivalo. Ono se ubrzava. Nešto fundamentalno, neka odbojna sila, nadjačava gravitaciju na najvećim mogućim razmerama. Tu nepoznatu energiju, koja je možda svojstvena samoj strukturi prostora, nazvali smo tamna energija. Za razliku od tamne materije koja se skuplja oko galaksija, čini se da je tamna energija svuda jednako prisutna. Svojstvo samog vakuuma, konstantan, neumoljiv pritisak koji gura sve ka spolja, određujući konačnu sudbinu našeg univerzuma. Na najvećim razmerama, galaksije nisu nasumično razbacane. Organizovane su u zamršenu kosmičku mrežu filamenata, klastera i zidova, kičmu kosmosa. Kompjuterske simulacije poput milenijumske otkrivaju kako je ova struktura nastala. Sve počinje sa tamnom materijom. Ona se prva grupisala pod uticajem gravitacije, formirajući nevidljivu skelu. Vidljiva materija, poput gasa i prašine, samo je pratila tu već postavljenu mapu, slivajući se u najgušće regione i paleći prve zvezde i galaksije. Pravi arhitekta univerzuma je nevidljiv. Između ovih svetlećih niti leže ogromne kosmičke praznine, najusamljenija mesta u univerzumu, gotovo potpune pustinje, ali čak ni one nisu pasivne. Dok se univerzum širi, tamna energija rasteže zidove ovih praznina, čineći ih sve većim i gurajući galaksije dalje jedne od drugih. One su ključ za razumevanje sudbine kosmosa. Kao kapljice rose koje ujutru otkrivaju nevidljivu paukovu mrežu, tako su galaksije i njihovi klasteri samo kosmička rosa koja nam iscrtava grandioznu tamnomaterijsku skelu. Bez nje, univerzum bi bio haotičan i neprepoznatljiv, lišen strukture koju danas posmatramo. A šta ako bismo otišli korak dalje? Ako bismo uklonili svu materiju, svu radijaciju, čak i tamnu materiju i tamnu energiju, da li bi ostalo apsolutno ništavilo? Kvantna mehanika daje iznenađujući odgovor. Ne! Čak ni savršen vakuum nije istinski prazan. Na najfundamentalnijem nivou, vakuum ključa od aktivnosti. Parovi virtualnih čestica i antičestica neprestano iskaču u postojanje i momentalno se poništavaju. Ove kvantne fluktuacije nisu samo teorije.
one imaju merljive efekte. Najpoznatiji je Casimir efekat, gdje dve blisko postavljene ploče u vakuumu osjećaju silu privlačenja, dokazujući da je takozvani prazan prostor ispunjen energijom i poljima koja prožimaju sve. To je energija nulte tačke, fundamentalna energija samog prostora. Šta dakle može postojati u ogromnom međusvetu koji ne vidimo? Iza tamne materije i tamne energije, nauka razmatra smela, ali razumna rješenja. Naša potraga nas vodi na samu granicu poznatog, gdje se teorija i mašta susreću, nudeći nam fascinantne, iako još uvijek nedokazane mogućnosti. Jedna od ideja je sterilni neutrino, još tiši rođak neutrina koji interaguje gotovo isključivo gravitacijom i mogao bi objasniti deo nevidljive mase. Pored njega, kandidati su i Wimpovi, hipotetičke masivne čestice i aksioni, izuzetno lake čestice. Svaki od ovih kandidata zahtjeva drugačiji pristup detekciji, od ogromnih podzemnih detektora do preciznih eksperimenata sa magnetnim poljima, ali za sada nam svi izmiču. A šta ako problem nije u česticama, već u samom prostoru? Teorija struna predlaže postojanje dodatnih dimenzija. U tom scenariju, naš univerzum bi mogao biti poput membrane, koja pluta u višedimenzionalnom prostoru. Ako gravitacija curi u te više dimenzije, to bi objasnilo zašto je ona toliko slabija od ostalih sila. A možda čak i objasnilo prirodu tamne materije i tamne energije kao manifestacije te višedimenzionalne realnosti. Ili je rješenje jednostavnije, a opet revolucionarno. Možda je gravitacija drugačija nego što mislimo na velikim razmerama. Neke modifikovane teorije gravitacije uspevaju da objasne rotaciju galaksija bez potrebe za tamnom materijom, ali se suočavaju sa velikim izazovima kada pokušaju da objasne dinamiku na nivou galaktičkih klastera i kosmičke mreže, gdje Einsteinova teorija i dalje pruža bolje predviđanje. Prisila da zamislimo nevidljivo dolazi iz senki i šapata koje detektujemo u kosmosu. Nevidljiva materija oblikuje skelu univerzuma. Nevidljiva polja prožimaju prazan prostor. Tamna energija tiho rasteže samo tkivo kosmosa. Stvarnost je verovatno daleko slojevitija nego što možemo da pojmimo, a naša percepcija je samo jedan tanak sloj te sveukupne realnosti. Na kraju, ostaje nam ponizna svest o sopstvenom neznanju. Stojimo na malom osvetljenom ostrvu znanja, okruženi beskrajnim tamnim okeanom nepoznatog. A ipak, upravo su pitanja koja postavljamo o tom okeanu ono što nas uzdiže i definiše kao vrstu. Potraga za razumevanjem nevidljivog tera nas napred generacijama. Instrumenti poput svemirskih teleskopa James Webb i Euclid, zajedno sa zemaljskim observatorijama, dizajnirani su da mapiraju nevidljivu materiju i izmere efekte tamne energije sa neviđenom preciznošću. Svaki novi podatak je korak dublje u tamu, u nadi da ćemo pronaći svetlo. Jer razumevajući univerzum, mi zapravo pokušavamo da razumemo sebe. Univerzum nije samo mesto, to je pitanje koje raste svakim otkrićem. Dok gledamo u poznata sazvežđa i slabašan sjaj Mlečnog puta, sjetimo se i onoga što ne vidimo, nevidljivih struktura i tihih energija koje dominiraju kosmosom. Ako nam je ogromna većina univerzuma skrivena od pogleda, koje nam još fundamentalne istine o prirodi stvarnosti nedostaju.